Whaafera ia kule mamalo lau kusikala ngi vai ngole aso. Whai eile leo whakauwaa e whai masui o le mtanga ruengo leo. Ai me se fo ile se ako le kamai kaipule le ofiso kiuke ia malipulenga. Ia whaafera ia kule pa ia o Samoa ua whawhai o ngā whaafonga mai ngi aso. Ia on kulanga whaalupe, ia mai mga wao. Ia se ia ofo ilau ke lengo le aku, whai whi au o lo ka po ia wao ka ku whai. Ia me se fo ia ainga kai kasi o seo ka kua ku. Malole soifua malo fo ile langi ma. Ia ai mor silfia le au kusikala ma le mamalo le ku ua whaapikoa le ngai whasalango le ngai aso. Ua ku whakasi eile mkanga luengo leo. Ia kawala ku ia au ia ma sui komsinga ngai. Ia me se fo ile kamai kaipule le official kiuke. Ia ma le sui polisili. Ia fia whala wiro akura mga upu pe nga yaile wa yaso ko nga mo le sile fia ya ko ma le malo lau kusikala ia o le wa nga lue fakasi ia mga lue nga lua ia mo le ka fai nga fai kiki ia ma fo ia whala fasai nga sa ko le ko ia le au nga lau le yaso ia fa piko le mga upu le sakula mai ile fai ngol wa yaso se kaimi ia o nga sa ngokula ia o le kamai kai pulu le kasta por kiuke ia ingisio vaenga mal pikola au sa fakingo la ko au le au ke lengo nga upu ia on nga upu sa fakingo le ngal wenga kiuke ile va ai pe o masangi o sa mai Amerika Samoa ia ile va ka ko Amerika Samoa ka u mai le va ale ile polas farilen ki ngai malamar ka au les ko nga ia fakingo ngal wenga kiuke ia whakingo ngā luenga kiuke mo le sailinga o pasese mau ka wha mori saka ngu mai. Ia ngā whape o ngā mau aise vaenga o whalau whasainga. E pe o ngā sisila mai eile malu le kungu. O whakingo lako ngā luenga e pe o ngā iai. Ia ku mai le mkanga luenga leo mo le whakingo ngor kula fongo. Ia ka ngu ia ali leo whakingo kiuke. Ia masa mai e lo mea sa mau e i leo musarumia. Mor sile fia ma malo lau kusikala ua uma o ngā whakakalangoa leo msalomia o se kaule lea e korsurongo ia kausanga le makua ia nei le afio anga o baikere uka ma fasko uka ua whakingo foi morianga leo ia kusai ma whalau whasainga sa maua ua uma o ngā vaile skala maua kau fia i lalo rawainga leo se au riela so valo te sema e fonga ngai le mka upu mole o le fama singonga ia mo si le fia le ku ma le malo la kuskala o lo fa alu le ke ya ku fa la fa sai ngan kanga benga morkasi le kausanga mai au ke to por kausanga ngi se yo oile o ke to por kausanga fo ma ua fa popo le ko nga lu fa kasi le official leo ia ma le official kiuke ia wala uma i mawhai o ngā kingeia ma ka o fia ai leo o mai o whala ufasainga i ko kongo lea kongo leo wasu aku ia ka mai kai pule ma le vaenga le ofisa e kasi ale au ngō le wha moe moe am kanga rengo leo mai e lua e ngā ia fo ia whala ufasainga e leo ko e alo pe la kikir va ai am kanga luenga i le kango fia ma le o mai ngai kongo mea ia e kulanga i whamau maua. Ia e mo mia i le lango le kungu ako. Au whaafonga mai fo i e le kungu. O lo makala uma ofisa e lua. E so se whamkalanga. E winga. I se kangaka pongi kangaka. O lo lako kango fia ia whalau whasainga. Ia o mga upure le uwhakingo iei morianga. Ia o se kaimi le aso valo te sema. Ia ngai loli o lisi la sanga. O le kulanga masanga fa masingonga e avela vango ile nga molia pe yo pe ke el moriana yo la vango foi sa ile se lo ia a kulanga yo susuenga u alava ko ko ma e mo fai yo fai le molia ngai fa sanga ile u molia a le ala fo ku le sunga ile ka me kai pole ya foti e fa kala fo ile pikola au ia ki ke sa fakingo ya me se foi se fe au mo ka ku fa fo mai ele ko fa ka fam ka luenga ye lua ile sailia ia male molia o la ko o lo afia
ma umai me I kongo le kungu ia ma whaaloalo ia e mole le nganga whaatai lau fionga I le komisina leo me se po iol tanga luenga leo ia e whaapoko po I le nganga o le whaatalofa ma leo wholofa atu tātou atunu mai se po iole pa iole au tu stala pa iona tātou whaatasil ni tai au ia mana tole na ua ai langu pa iole tai au pe iona saunua e le fionga komisina ma le toi o fo iese tala nem tanga luenga e pe ona mali ele saunua ngale fionga komisina leo ole ngā luenga le nei ia ole ngā luenga na mawhai ona mauaina ona ole tūlanga o ngā luenga whaatino ni tā ngā luenga ia pe ona masani ai le va alea tātou I le vāo tātou tutuila ia ole ale to ia fo ila se wha matalanga e wha upoko ia mana tō na ua manino le vaenga lea ma le afuanga ni mta upu ole mta upu le nei ia o se taimi ona a maua lea o se wha matalanga wili ili e tu sai ma le whaanga yuinga mai se ole tūlanga ole au mai a whaana nao nei whala au whasaina pawale fe au tāua le mta ngā luenga ia e pea ona maali e le saunoanga al komisina e leo to e alo al mta ngā luenga ina na ngā luenga whaatino ma o se tasi nei o ngā luenga e whito I tonu ai le ana wataua nei mta ngā luenga o le puipuinga lea o le atunu mai whala au whasaina ma le puipuinga o tātou tua oi whawao malo ia mai whawhita uli whapene e tu sai ma le ina ia mawhai ona manuia o tātou tangata o le whawhita uli whala au whasaina ia e leo toe nā malai nā tūlanga wai ai nei ia ma le whaatuputupu lai ia pea ma o le visilia e tūlai pea ia o whea mai ai nei whala au whasaina o le mata upu le nei ia te loa lea ua manino ai se tasi o wala sa tau wha manino ia e ala mai le minister le tanga luenga ia o whala au whasaina e tele na mai whafu ma o le whauatangi e I le tātou mata upu lea o le lang soai an tanga luenga le ma o le ngā luenga ma le paanga le nei a le tanga luenga tute ma le tanga luenga leo e le paanga fo nei o le ngā luenga waloa tau sanga o whaatino ma e te le voi tau sanga o tau mawhai e wha le leia le communication lea I le vāo le mātou tanga luenga ma le tanga luenga o leo ia lea ua whaingofie fo I ona whaatino vaenga nei ia o le ngā luenga fo I nei o whala o whasaina ia e au ngā tātou mea whai ngā luenga ai pe ore mea pitisili an tau o le tō mai o le au whai ngā luenga e lo le combination o le lua lea o tātou mea whai ngā luenga ma le tātou au whai ngā luenga e matala ia o le afuanga lea o le neimta upu ia ai e pe au na ona tau whai atu tau whai lu mua ia e leo toi aloa tanga luenga nei e lua e le whaatino no nenga luenga mai le mwhai fo eno whaatino na o se mtanga luenga I tas e te tau lawana whaatino whaatas e le ngata o le mtanga luenga o tiute leo nisi o tātou mtanga luenga ma ofisa lo ngā whatau li maina tātou tua oi whawa malo ia ai tā ua le ngā luenga ma le soso ani mai e le malo le atunu ma o te lopa fo I leo se whea tā ua e whaopopo I le whamanatu tā ua le fionga komisina e le mawhai e mātou whai na mātou nei ngā luenga e tā ua le lango le tangata le atunu ato ina ia mawhai ona ngā whatau li maina ngā luenga nei e au ngā fo I le awanoa le nei e whaelo atu ai ai lātou o loo tango fia ma o loo fua e au mai nei whala o whasaina le tunu e le o toi alo anu tā ngā luenga e me se fo I ona ngā luenga I lalo le campaign ia ma le ngā solonga I luma ia e tau mawhai le pui ngā sio tātou atunu e mo le manuia o le atunu o le anga I luma ia e le mo le manuia o stangata tuatas o le nau ta inga le na ma o le savalinga po na le mta ngā luenga o le ngā lue whaatas ina ia mawhai ona fo ia ni whaafitau pe ona tau mawhai atu e ia le campaign ia mta ngā luenga leo ia ma le lango sua ne mta ngā luenga ma nisi o tātou mta ngā luenga ma ofisal malo ia se whaapopo atu lea le mta upo e pe ona saunoina mta noina ni taia ma le ngang whaalan ia o tai ke longa ua whaafonga Samoa me se fo I le malo lau whasalau I le sauanga fo ia kamai kai puli o kiuke ia pe ia ngā whailoa o le ngi whai ka paanga I le fo o le kirikiri o le ngi mai kau le whaakileinga mai o whalau whasainga ia ua ave iai le wha mua mkanga luenga I e lua
Inga ia maua sia kungu saunga le mo. Ia mo fo ingi whanga uma o kou whanga. Ia ele mwhainga a fia ingi whanau whasa inga lumanga. Whawau pia mako kiu ke lumanga. Ele kausia le o le kua oi. Ele waa le mai amlike Samoa. O le aki kilo fo ingi si paenga. Mo le wha lea kilo o nganga i elua. Inga ia mauki ngoa. E lema whaionga koe ofi mai mei ko ngor ka kua kungu. Ia la wakura wango i se fisili e fi mamalama. Au kei loa le ua whafonga le kungu umala kusikala. I le whamangi ngonga fwoi o mga aupo e peunga iai. Sa silinga i fwoi mga ngaluenga i lua. Ia me se fwoi o se whea au kau momori. Ia wale lango lango sua se o ka kua kungu. Ia pe i se fisili malo le au kusikala. Lea ngi ni poti o le tawe lea mo dia i whamuri le nau mai Amerika Samoa tātou pa. O lea kāwana le miska o le tute. O le hoi e whaitau atu le ripoti. I o le sa wala o mai newspaper nei o le tau atu ni pa le o le whamau ni o le afta wale miska o tute pe whamau ni. Ia, mare whaaloalo e whamau nia. O le tūlanga lea le official tute. I tātou waale me tutuina. E iai aso pisi a voi nei te pira pisi mas. O le masanga mai au whaamot. I o lea i o Samoa. Tā mawhatu aisa. Am te matawina. E iai te me pisi e ngā runga le. E iai lo tō office. Ai le mon mawina i le whaongai o tātou te whau. A le pe matau atu. Pe sao la o tau matau atu. Pe sa info mai o tau es tamata i le utale na amai. Pe sa whaangato te whau e mawai. O le sa dina hole masani e official tuti. Whaftai mo whafsili. O le matau kua lea ea fua mai o le whaangai no le tātou masini whaata. O le x-ray. O nō le ngā luenga ia ma le tau mawhainga o le tātou pui ngā whaava malo. A se sila fo iai wale iai lo experience i le tūlanga o le kileno whamu. A e tui o e whaatino le ngā luenga o le la umai la lo ma tau whaitau. Ia o nā alu le o le wale mawhaifo i ona le lava papale tangata le tulu. O le alu le len tau wha o ngā le tātou x-ray. Ne ia whaingofi ai tātou ngā luenga ma ia mwhai o na i lo atu me lo i lo atu e whafonga le tātou o whai ngā luenga. O le whamai nā o le x-ray lea. I le whale hoi le wafu le tau i e tātou waale am tutuina. O le voi e la se masini whaatau i nā nosu e no loa. Ia o le ala. O le wai e tātou masini le uwha ngai. O le se ofisiri tau i nei sa maua le whakiro kalama o le eisa. A o le whaambo le foi na o mai Amerika. O le te mau foi le eisa o le tanga alesa le na o mai. O vai o mana ia o maua uma i le whaata pe sa maua i a tātou te whausu. E maua le tātou x-ray. O nā whaangaina leo tātou tai whausongi e tamu whai e afo e tau confirm le indication. Mona kung tutuli no tua mai ka sama mai tua mai. O le process le o mai le o tele o mai mo o le mo e le ka o le sama ia tutuli. Ele tu lama ele su e tutuli na me ne ele ya se le. O le taimi nei ele a. Ona ele o ia se malo si anga wele le tula fono tutuila e wha malo si aia le su enga o loa i au mai nei i ai o le ngā luenga e le asa tau whaataltanoa lawa le taimi o le ato o Samoa tō ina ia mawhai ona soso an mai tutuila la to me whai ngā luenga e whaatino le mea ta all pre-shipment inspection po o le su e nei o ai me se ala le ua maua le tātou mafuanga lea e mawhai ona wha mautu le tātou mau e tau ona soso an mai tutuila le tau addressing on whapita uli lea e ala le ngā luenga le lalo le ato o Samoa. No whenga komisina, le matau atu pēna o aisa ia sa watu le pepa whamtalanga i whaino vaias. A le matau atu o le tu mai manai tupe e pe fisi tupe no. Ia o le tilo i tupe kasi le afe kousela iwa suko tāna. Mo le kinga kupe sa mau ala vai le sa msalumia. Vea ka au fiu mai lalo i susuenga leo leo. E tulanga foi le tō susu. O
le wa teni le mo wa tau ya le pe wa le van fai me ya le patani I se morianga e whaasanga i ai o se kei mua mua lea. ala ni mai o ye ya so se na pa fai wa ana ye teni mo mo le sa pa mo le pe o teni mo mo le wa ni ko ka ko mo mai mo pe ko le sa wa ko mo si O le whaamoli mua le ua ma wai ia whala o whasai. Ia e mwhaiona u whai atu ele o le whaamoli mua le ri le. Ai le ise mea na maua le si whaamoli a sa alua le process masangi le. O le morianga o le mauai lea ia po le umia ngai leo whara o whasai ngole. O le isi posesio. Ia ma le au mai e kongu. Tau whianga komsino, e maufunga talanga i le taipa o lea leo leo ki a pia o tau pia ka masalo niero o batos. O le asu funga talanga i le tu. Whapeke visiri mai se me ori keisi lea. Ia e whamaongia o lo ia ise mai o lo awhia ile. Kai whaua le kanga ruengo leo lau a whaasosolo maguia. Ia ua overdose te kako kai whau. Na vo e fai ele susu enga kanga luenga e nga whakinga inga e sa anga wa e kau awere mai e pesa i se whaka mala ke mo a ongar mai e sa mai la ia ngai fo mai mai fafo ia na ua whaso solo mangu ia Lala te whaule wha le tōn kanga ke minga inga o le kai whau o le kanga luenga tuki o ila skurwha mai e mista tō te whaule ua i la ngase mai lis kai whaule ana e lai soi kua maloro ia ke minga ila ua whaisi lewa whaka kia karsanga mkanga luenga e lua ingisi me le whapopo ia ova kuka i lua mai le mkanga luenga o ta ua lai whaisusuan tau sarumia o tau paiasisi se mai o ina i te whaule o overdose ia lau fionga ia onga e o mea ngei o poko whapiko a o lei e le mwhainga whengai ma leo uma ni mor kai whak a o le i qualify o e ke alu le kia onga le fukua am whai onga au mai le kai whau e ki whaonga inga o kai mira o onga a le ngawha male mai o ngā le iei le pare ko E tasi te sima le tasi wha kilo. Tasi te sima le wha kilo. Sa e awhi pase lau kalang. o le ala te lea o whala o whasaina lo whiunga kumsina pea le te lea na maua mai aisa i tuaoi o le ala mautu ala u tō mau e leo ngau sia i Samoa le isa o le au mai tōna tā ia pe a fua ia i mea ia ma wha maunga ia o le ae mau ki ngole kungu le sa ure waa lea sa mai kuila ia ma o ngā fui le sa ave i fui le milisa mkanga luenga mua o ila le tutusuenga e inisi nei msalomia sa whaamavio i aile shipment lea o le aisa ia wau tatu ilo ma ia ngai o ina alvana e sil tangata e aru au mai ai e sil tangata e whaamavio moe ave ia ia o kulanga ngā lo iei uma wha maunga mkanga luenga i lua o le enga lua iei mo le lisi wa enga le kaua e mau ki ngā kulanga nga na minga lai ono i aile si tangata e ono mōria i le tūlanga le i aisa le na ia i ke mi gei kula fongo e kasi ka ka whainga mori ka ka mawai a o isi ka kai ku aku ia e au ngā mo susu enga leo ia mo lumanga ia o whaalongo mai fui ka renga fufu le mea ia e leo koe malolo mako inga ia mawhai o ngā maua umana ko ia au mai angai mea a whai ngai sio ka kua kungu a whai ngai a inga wha ke le iso kula fongo ko ngona kungu Lea se update lau tau whai atu le ai whala whasaina lau tau awareness ma campaign le whatino tātou tūnu tana. Ia whakatanga whasina, te whanga i le campaign Pensila Fia. O le whamaina mai, te le whakatelisi a whakatotunu. I le mai tau ai a le campaign, o te le tau sama o tuina mai.
se ata whaatinoina o whawasama ana tāna rino tūlanga tai wō. O le ua taurima i honi tāna roenga ni tausama me kare tino stisi. O lo fuafua i a tūwhatisi no tūlanga tai wō no stisi nasi no tesi. Ia mai i tāna rino whaatino o tūlanga i tausama i. Si fia fo i ola o iai ke campaign o youth concert tāna i tāna rino tina te maitai. O lo fufuaina mo sana whai i le nasi no te sena susumia i o. Ia o le whiu fo i o wa mai ai ia le konsekira i tāna mo tina te maitai o le te e atu whala kasai. Ia o le maitawa o tāna e o mutu e to te reali e atu o le ngate i tāna o na mahu. Ia e me se fo i e whala kutonga o mwhai tu i na mai e rato marula. Ia ina i e tau fo i a le to rata na whawhitau i mana se tatau tu Whamonea, o le lau whionga kansi. Whamamia o le tau le lea e awai se tasio o kāpui tono tātou atunu. Au i eila se tinganga whailele ko take o e peiona na iei tau ko kalamele o me. Wawale koe kasi se kāpui sa mo. Ia, o le mau i whamaubonga i kongo se kasi o karap ka vare. Ma o le fo i ki roni tanga luenga i le wapenga si kio o i la koe onga ka vale ma koe inga ka vale me kio ka vale. Ia e peonga whai a koe e makua makala whai ko o mako se si whamkananga whainga so swangi a mako. O le whakingo inga i o swa inga leo leo o sa whakingo inga i o ngā lue whakasi markasta. O le mea lewa makua saungi a mako mo mia le lango sua kako. Ia o loo whawau pēr susu e ngai kakalea lenga maua. I isi susu e ngai kuang o mkanga luenga i e lua. O le fo ila e fuafua le uo kisimas. Ia o le mako mai kau ia. O ingo se vai kaini piko siringa keleng fuafua nga whapea. O whaarongolongo mai fo ika ngaka o le aku le fia i mea ia. E whakele inga whakinga ingo mako ngā luenga i waai e kuila. Maka kuaka runga maua le mea inga ia maukingoa o le waai mamao mako e kau whai e tio mako ma mea ia le pora se le i o mai le kuo e le i whai angi rate o me whapenga e le kau fia rate e alu aus whai ngā leo kongo le kuo ia ila kou o lo masalo mi oro iai mea ia a le wa ki kilo inga ia mawhai ang ka ofi i le pora e le i mawhai ngā o mai lima ma fia i le maru le kuo Le visor chute. Le fa fiano fa mai ai sei tomo tusano. E si container fo si tanga pepa bag na fa wai fa la pi la lo vai mo. Ia o le tulanga ia i na mawai le tanto o whala pasaina e afa le malpusa mua wa atu le whaafunganga na tunu. O le si afa vai mua o le si afa o le tanga pepa e ia le envelope ia wo man tu ia tonu ia tanto tanga ia ona si o le envelope so si o list tanga pepa ona bifo le afa pusa mua afa whala pasaina o le packing ana saya e mai le utato e tasi at pusa mua saya tonu mai le pailate ato ale 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 ile. Esse foi uma pena e ia falar da matéria de novo, então o foi lá todo, já foi aí o social media então e daí eu fui lá agora tive que fazer Ia whaftaru le whafsile pēna o whailoatu. O le watau lima ina o tanga luenga ia taksana ko le ekalesia. O le masino te anesa whaatino ai ko kalame anu tanga luenga i lotofanga. Ia o le tuwhatisinga au talabo o lotofanga ina tapena li matou au kosi lotofanga le sa vane foile ke ia whalabo le i tūlanga o whalawhasaina o le vai aso tuisa ko le sa vai te whaunga whakia le tō.
before no fai no e tanga me mo tina ni pai sai e ko konsele fofua e awai fo tanga me na mala fa e na ole kana se tisi le fa na so presentation for sana tanga me na o le start to me le sai e le te info o per na e fa mo e o le tanga e le na tai fai loa ya no fora pasai ya me suri tu na fono le tai ya pe a kai dai tu la no venga ya me se fo ia el proceso ta fora pasai ya ai fai loa fo ia le tu la no mana o ia no le tu wato ya il kan dei ni fa na so Nasi tulungan yang cif awal bila practice dan cara sana Ia whawhkai, o le whanga solo le policy ma kuia mai mo sila fia le puisa ukali mo muai o le ngongo ko inga ia whaire kula fongo e whakau le drug tester leo leo ia whakula fongo inga a whakula fongo inga e malo seila ia i longa whakingo inga o le ala e koe whakalango le policy le se i uma ia ngā papeles whakuanga maloi sili a o le whakingo inga no winga o le aim le iai a test o e positive o le unga kaunga i oe kaunga whamalo ro ia o se aka whapenga le policy e kaunga iai a e mor kusi la fiero i eskula fongo iai e kaulang karusanga kula fongo ia a wai fo ia lo fisa lo i sili e kai kula fongo inga ia o se mele le lumanga i se mkanga luenga o le ngongo fo inga mkanga luenga leo leo inga ia whakingo ia drug test mai al whakahau whalenga mai ia mangisi ia inga e testa i leo langa ngalue o leo leo inga ia maukingoa o la e mamma uma leo leo whakingo ingo ngā luenga e whakupura ia i whorikat ko inga le kungu a ngā mkanga luenga le ingi ia whakingo le melea Fafele au nanga official tu nanga le feio suanga le feio a misia eu no ngango le no toao ile tan fia le fala fasa vai le como le ini si sa moria me ko lo to le no fau fare ia fia na fau fare no reis o le tulangana e tauna solo ai ile fa ma itele wa ia in tanga luenga leo e o se ngā luenga ma se ngā yoinga tauan whaatino ina ia mautino o taula mua le mtanga luenga le tūlanga o le usta i o tūlanga whono ai mei se ala pe au o i le whala o whasai te iloa o le tāpenanga po i le o tāpenanga mtanga luenga e mai alo le tūlanga whono mo mtanga luenga leo na maua po i leo le ata mo le mtanga luenga i le wha ngā solonga ina o le ngā luenga le Tau whiong konsi le facility to sort e hama mia e le uso le o ia kena na i le mo le taimi nei le whamaonia le atala e eilona tei ai le uso noso le ufio kusi ia ka sili le ufio le sa para la ke lo iso fina porque la le va tape na uma tava no tite e mo to o le sa no pa dia o le sa e le si la mo le dan ta sa le pa dia nana e to e foi se viu o to la mo le fatti lunga o na tanga no le ya su fina ia ide da bona le o ia le do iso ia whawhkai ia o kei loa e whamaungia koe e au ngia sa ka mai le viu New Zealand ia le ngā kai kausanga i pio sa ka ua ia au le viu foi sa sau foi kausanga mawai ak e kasi ale au ngau viu ia a leo ia mai whawhopo New Zealand ia o le waai leo i me whale le yen kanga luenga o leo o wingo le aim ia sikia se me o lai vai yen kanga luenga faukuangi system e kaunga iai e o le structure ingo lau whainga luenga mai la vai on kofinga se o ilana awa leo le aimo mea kasia inga ia whale leia mga luenga o mga o mai lua veas kaluai sa whakakalunga i fo ingisi whakakalunga ia i mea whale leia
inga ia mawhai e le ofiso leo leo o ngā usia le mawalunga e kaunga iei whakingo ingo kula fongo e ngā kai susuenga o le kari aku wala umeo le kungu whamangu e ingam ka upuru mon whamasingonga whaikikia ia soringa kula fongo whamari e inga ia siksenga le kungu o le e manga so sen kanga luenga so se law enforcement fo yan lam le foi rau ku mai ka o New Zealand ia kar se pa ia mako inga ia ele mfainga falies ko kasi se kanga luenga kele suinga sa ulia kai mi mare kai kele soringa kula fongo fo kele foi suinga ka unga ia e ka wala nga update ka ko o le ko mai kula fongo ia ma me foi da ku poisia ku o manga ku poisi me le fka o mai ia o se kalinga i lau o le ase mai la wa sa tu fe wa me lo tu si la we si la wa le wa to ke me ta la lu ia te tu sa na sa o na ko ta na tu wo de la si la ye o au vai va ia i ta na ba to fa mas ia fa fkai o ke loe o le training alo ave foi fa mo o le selecting a mai o le man kua fo aga ko war selecting a mai o le foi nga luenga o mai a fa sal lau ia ke le ko mi ki le ranga sko sipi ele fifiria nga luenga ngi a le nga ngaule ia o mai ngisi o a mau lunga le ko mai o le o mai nga ko si le fia a fa sal lau nga a o mai ala ka mi ki ma le recruit ia ka fai ala ave ia ngalu ia training sili o karafengai a ka fakulanga maku i faf e rongo winga ko en ipsila se rongo ipti kui fa kwa leo a ka ngala o sili ka ko a fai ka ko o firen ka meeting ko tira le no winga ele singa luenga fo ngale e fai o nga ia o mai ka sa ma wa lunga kulang ka wa a o le ai ngisi au sia pe fiuma ko fa sala le ala fu ngai ia selection no le criteria recruitment mako le ala o mai ia me le kiki la no le ile diploma e ma certificate ar kulanga o manga le kiki ro ia ia olis foi me io kom o como que foi pe foi o coco que fil foi ar ngal wenga i loe e le kong i mo ka singo le ainga al kulanga io ngal wenga ia o le training le ave foi famo bo New Zealand prosecution ia ma investigation ia o official leo ai o nga ko ai ngal wenga fa kingo iva super sengi o investigation ia so uma ke me lot se complain ka so le ko nga ka nga fa le ale le su suenga ia le foi ka nga fa masingonga ave lu mo case yo ta se lo sigilo fio no me foi uma oficina le au vai le te sa no ia i si tu le uma fa felo si le tu la ne sa fa ti no fino fa o le foi to na due fattazione tani bala na vai le una ia por na lu no tama mo na tali le una fa o le te me sa tu la mai foi ma u ia i lo to tama ia fa fai ke lo ia o le sa alo foi e aí le policy e fa sa e al kulanga ia e o conflict of interest on me pakingo ngaka o le me e mo sefe o le au fenga ben fakas e ngai ave ese se maso solonga e ngi pika ngal fakingo ngal e au ko lo foi ngal ben le kele e mo fenga ben sa vailes e fainga luenga i eilis ia ai o le sefi ai la wa ia o le au fainga luenga fakas wa ele asa kala fai ke ngange le sokanga se mesa ia e sa wa lunga sokanga le ia awa leva ngalu e foi lo ofisa ia ku ngui fa foi fainga fakas unga ri le po se taimi mo le wa fasino ia se ilo nga tanga me nga to mo malanga mo papito mai ia ni leo mai usi ia mo si fia sa ia foi ile malanga mai usi le lua suiva ile fa mo na vale kas ia ke lo wa mai a si de ku se foi mal vala wa ai
o le la ua makaku se whaafkai o whai uri o mako upoka la me le sunga ia fonti pot kulisile mkanga luenga i sanga upu whai ufo i wha moe moe ringi asu e mai a au leo lo kau veinga le o finga o komsinga ia man kanga luenga o leo ia o le au ngau ka au aku le malu le umala au kusikala inga ia ngā lue whakasi kako e ka o fia le au mai ngau whanau whasainga ar fe au foi le mori aku mo e le farongo longo mai e o fofu e mai gisi pusa mo fa pea o inga e le ko malo foi le ofiso QK e male man kanga luenga lo ale au nga kasi ako makum kanga luenga ia mau nga ko se ku sanga le mu ia wangi a fia halo ma fa nga o ka ko ai mai se foi ai nga kai kas ia mai se foi le sa ro ko nga pe nga ye ka ko pa fkai foi le ku a ko lang o le campaign leo ia ka le sia mangu o manga o kwai a lo makala foi le vango iso se ngua e mo mia la nga ia ko ai on kanga luenga o ke topa ka usanga fo e fa uma e fa la ulo ia ai le ka fia ia aso uma ka ko ma fo fa ka o fi me so umor ngi lang inga ia ma fai o nga fa sa o inga ia isi alo ma fa nga ia fa fkai foi la kuskala ia fa fkai foi le kanga luenga o kiuki ia le mako nga luenga fai fakas ia mo le lumanga ia ka ko ku ma ia kele fo ia fo nga le ku o alo ngi ia so fa fkai ia e mga kwele ngu po ia ngim kanga luenga le avango o mau e ngi ia ele kiki ai le la kiki po ngai ya vango ai le sisilaia ma se kiki lo kon kanga luenga ia e fa popula ngang fa kai le pa ia la kuskala ngi kaya e kusai male pa tanoi no le mta u a fo ile ngaluenga ia ele o se ngaluenga na mta u o le ngaluenga e au fia ia tato tua o fa va malo e au fia il tato malai va le paleolo o tato malai va le fangali ia ai me se tato wa tele mta u ia o ina o tati ai le vai nga ngafta li mai lenta nga luen mai pe ana mali el so no nga le si kom sino le o se nga luen nga le a fai fa tasima le a fa ma le si le presence o le mta nga luen le e fe so ani tanto mta nga luen o tiute ia ile fa tino nga luen le pe foi ana mali el nei ta ni so fa fsi a fu el tanga to le sa fi mta ukule ia o le em fai ona tanto fa pe o tanga tale sa fa nga luenga ma le sa miltino fa tanga si mal tanga luenga o inae o le fe au tawa e te tawon silfia le atunu pe te a inga pe te fa nga luenga tono tanga luenga ele mpai ana alon tu la fono a fai e te le e te solial tu la fono e te tono le atunu ai mai se ko tu la fono i me io fa la fa sain ai vo se involvement o se fautuanga awal mai mau o tau tai milia mea e lea o ngā mana pawalo lei ungol tanga tai e a fia i mea ia e lea selu mana i manuia na o le anu ai fal pui pui o le fe au lea e tau pea ona mo moli atu ia i le nei mta ona e o ai tanga tawai ngā luenga o le tanga luenga nei e lea mo se se mama mai e ia pe ona ma lia se fisili foi e ia so tanga e fisili ngia pea i lea mta uku ma lea mta uku a o le fe au ta ua le mta uku le ia o le sa tuk mua e le alo mta ngalo e le fo uto etu ia e le alo lava le mta ngalo ma o se fe au lea e le ia se tanto e lunga to tu la fo ma te tau ana tanto soifu o to soifu o ma to o la fo i tono tu la fo o le mea ta ua le ia ai o le me pitili on tau o le ngā lue whaatasia na ia mautino al manuia o seo tātou o tunu ia wa o manuia o mea nei whai uma a o manuia o Samoa le anga i luma pe a le ain whala o whasaina ia o le manuia e le tau mate e pe o le namnau ta inga na e le ngata nem tanga luenga me se koe o tanga luenga leo ia ma le tele o tanga luenga le malo ma ofisa le malo o lo ngafta o lima ila tātou toa e vai wha malo ma le sama le muisio tātou o tunu ia o le anapa tawa le
au ngā tutusa ma tal ngā tutusa inga luenga lo whaatino. Ia ai o le anganga whaatai tele so tātou tunu o Samoa. O le sosoani mai, ma lango mai ia. Pea ona sau noa le sui komisina. O lo awa noa mta ngā luenga ai, tala noa mai. Ai ei foi ni mea o tau sisila, tau ona lipoti mai. Ia o lo awa noa ma lo tala whai te o tātou mta ngā luenga. Ina ia mwhai ona sosoani mai ngā luenga. O lo tau mwhai pea, i le tūlanga o le tau ti nei o nei whawhita o li wāwhia iso tātou tunu. O lo whala o whasaina. Ia e le titi po ile nganga whaakitai te le whionga le sui komisina. Me se mta ngā luenga o leo. Tu sai man ngā luenga. Ia ma le wala au lia whaakitoa i mātou li nei tai au. Ia ele nei whaatatan loang. Ia me se le amano wa maua ma o tau sungai i tusitala o tātou malo. Ia maua po ile amano e mamori a tau sepe au tāua nei tai au. E ana tō le fo ia e tau lava le whaakitai te le mta ngā luenga. O tiutem tupe maua. Ai me se lava le ofisa o tiute. Ia mo ngā luenga whaatino. Ia me se le matalo le ufai ngā luenga. Ia e afua i ona maua tātou whala o whasaina. Ia tātou wha moi ia i le atua. Ia e maua i le to mai e me se le anga wha. Maua fo i le tō whama le whina ngalo le lei. Ia ufai ngā luenga o mta ngā luenga i lua. Ia e whaatino le nei campaign ma una ia ai le whi au tāua le nei. Ina ia saunga le mo ma ia maru pui e pea. Se o tātou o tunu mo nei malu manai. Ia manuia tele le. O whale male o whako se o tātou o tunu. Nei aso manuia fo ea tō sungai le. Tu stala manuia le whionga le sui komisina man tanga luonga leo. Ia o lan nei mtanga luonga leo lo fo le atua mal whaaloalo.